Дагы жолу ассаламу алейкум. Урматтуу Бишкек кабар каналынын каттаанчылары. Бес кезекте кайрадан ушул базардан чыгып кечки базарга келип жеттик. Видеону аягына чейин көрүп назар салып туруңуздар. Срочно сатам дегендер сизди издеген унаалар видеодун аягынан чыгып калышы мүмкүн. Көңүлдү кунт коюп туруңуздар. 2002-2004 механика Басы $4800 деп. Кузов жакшы. Салон ачып көрөлү. Вид комплектация электроведоручтар. Азыр эси биякта бар экен. Биринчи эси менен сүйлөшөлү. Машинанын эмне жумушу бар? Салам алейкум. Машинанын эмне жумушу бар экен? Машинанын жумушу жок, вождение кылбайт да. Бардыктарда. Мынай, сизден алган киши эмне кылыш керек? Эчтеке кылбайт. Только тебиш керек. Только тебиш керек, бензин куюш керек, айдаш керек. Бензин куюш керек, айдаш керек. Сомго алмаштырганда канча десем боло турган баасын? Сомго боло турган баасы 100 канчалык болот доллар? Эсептеш керек экен, доллары канчалык болот сонда? 4,5 да канчатын, 4,5 берем. 4,5 берем дейт. Без вложения. Любой жака айдап кетсе боло берет, э? Дөңгөлөктөрү азыр жайкы дөңгөлөктөрдө турат экен. Чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Ушунун жанында С4 2-3 объемдо, көк түстө, 93 жылы, механика 190 000 сом дейт. Документтери таза деп жазыптыр. Только айдаш керек дейт. 190 000 сурам жатыптыр. Азыр артын өтүп көрөлү. Тугандар ушул жерде Nexia 2 кыргыз номерде сод алып жатат. Бир аты 16 клапан экен, 2010 жылкы. Ушундай кузовтары кандай болду экен дегендер болсо көрүп коюңуздар. Кышкалар ушундай жок болчу. 180 000 сом. 180 000 сом Nexia 2'nin hazır salonunu açıp görülçü. Bir altı da mı? Bir altı. Bir altı, 16 klapın. Bakın kança olat bakın, bol şu. 170. 170. 170 000 som bolat deydi. Жолдун жээгинде Honda Fit'tin sedanı Aria avtonası 2003 1.3 Bası 5.2 surap жатыр. Ушундай кышкы дөңгөлөктөрдө. Assalamu alaikum. Экен машинанын кандай жумуштары бар? Жок жасайм, только айдаш керек. Только айдаш керек, э? Сомго алмаштырып бердиңизби? Болуш канча болот? Жок алмаштырбадым. Алмаштырбадыңыз. Канча болот долларга? 5200 деп атабыз эми. 5ке берем. Артында бир көрүп коеюнчу. 1.3 бирок салону жакшы болду. Кузовдагы тазадай көрүнөт тугандар. Бензин кымбат атат. Ушундай экономдуу машиналарды айдаш керек. Номерине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Мына ушул сол каптарында крыло менен бамперге тийип кеткен бир жери бар экен, калган жактары жакшы. Улантабыз, бул жакта Passat 140 000 сом дейт. 1.8 гидро бар экен. 140 000 сом дейт. Ассаламу алейкум. Канча десем боло турган баасын? Боло турган 130. 130. Боло турганы 130 000 сом дейт. Ушул Passat'та. Улантабыз, бул жерде японец Honda Accord автонасы. Парктрониктери бар экен, дөңгөлөктөрү кышкы. Фара повторители бар. Жыл 2004. Объем 2 161 000 км жүрүптүр. Ушул Honda Accord'ду спринтерге обмен бар дейт. Азыр эми ичинде бир ээлери бар экен, тартпай эле коеюн. Андан кийин өтөйүн. Мунун баасы жок экен, азыр улантабыз. Ассаламу алейкум достор. Бул жерде мына ушул байке базарда кебапты жасап сону кылып сатат экен достор. Кандай көрсөтөт, кандай тамактар экен деп сурасаңыздар, ушундай обычно кебап. Өзүңүздү тааныштырып кетпейсизби? Менин атым Жуманазар. Ноқаттан болом, Шаңколдон.
Ya bununuz qanday oladi? Qancha so'mga qanday qilib jasab berasiz? Nonning o'rtasına salıp, onda jartın nonning o'rtasına piyaz, uksuz, ketchup salıp, Aha. ketchupdan salıp, uksuzdan qo'shib, piyaz sho'rpasidan qo'yib salib berasiz. Salib berasiz. Salfetkasi bilan Aha. issiq jeb olasiz. Issiq jeb olasiz. Qancha so'm bo'ladi uni? 100 so'm bo'ladi. 100 so'm. Non choy ichindi. Çay yo'q, non ichida. Non ichindi. Bor ichindi deb. Bugun hozir subota kun 8-yanvar ertang soat bilan kelsangizlar ushul yerda bo'ladi. Soat qanchadan chiqasiz? Sağır bilan 5 ga kelasiz da. 5 ga kelasizlar. Ushul yerda olasizmi? Bular shu bozordan jo'lning jangini oladi, shunda kelib, kebobdan 100 so'mga soldirib jeb ketsangizlar bo'ladi. Biz Ulantada. Mitsubishi Galant'dan 88-yilda chiqqan 1.8 ob'yomdagi avtonasi mana shu yo'lning jegida turadi. Hozir bahasini bilamiz, qancha oldi? 80. 80. Bu bo'la turgan o'zi qanday? Bo'la turgan bahasi. Bo'la turgan bahasi 80 ming so'm. Ya shahar ichida o'ylanmay aydasa bo'ladi. Taksiga tayyormi? Do'ng'ilakdagi qishqi 80 ming so'm deydi. Ochib ko'raylikchi. Nomerni daha bir joyga yaxshi qilib ko'rayin. Shu nomerga chalasizlar 80 ming so'm deydi. Japonец 10 rulli Toyota Caldina avtonasi qizil tusda, do'ng'iliklari qashqi. 2000-yilgi 1.8 gaz benzin, mashinaning jumushi yo'q. 350 ming so'm bo'lishi deydi. Am bo'lishi deb qo'yatgasdan qancha berasiz? Bo'lishi 340 qolg'a teshi. To'xtay turolmasin. To'xtagan bas. Büt Sizdan olgan kishi ne qilish kerak? bez vложения. Только aydash kerak. Aydash Motor kerak. korpusasi jayn. Zing. Motor korpusasi yaxshi zinq deydi. Только aydash kerak deydi. 340 ming so'm bo'lsa berib beraman deydi. Zadniy kamerasi bor. O'shuning jonida bu yoqda step 1 oq tusda do'ng'iliklari qashqi 2001 yili. Ob'yomi 2. Basi $5200 so'rab ketam deydi. Bu stepdan esi qayoqda ekan, eshigi ochiq ekan, bir tortib ko'raylikchi. 487 ming kilometr yuribdir. Sostenasi yaxshi, sitki ekan. Sitki. Esi jo'gan hozir ortini o'tib ko'raylikchi, eshiga yaxshi jonlanib qoldi. Honda Step kuzovi yaxshi. Дополнительный Tikon prujinalarini solib qo'ygan uchun orti o'ta biik turadi. Ondan keyin bu yerda Golf 3dagi qo'shiq tortib ketayin. Tonlar korobkasi mexanika 1.8 mono 92-yilgi 170 ming so'm. $170 ming so'm deydi hozir. Bu Balaton qancha oladi? 150. Balaton bahsi 150 ming so'm bo'ladi deydi. Tartdik. Ondan keyin bu yoqda Honda Stream'dan sol ruldosini bizda o'ta so'raganlar ko'p. Do'ng'iliklari qashqi 2001 107 mexanika. Bunani bahsi qancha ekan bunani? Bahsi bu yoqda esi yo'q ekan. O'ng jog'ida mashina tepib ketgan yeri bor ekan, qolgan joqlari yaxshi. Sol jog'ida shunday ekan. Esi yo'q bo'ldi, bahsini yozib tur. Nomerini chalib chiqarish ko'rasizlar. Mark 2 universal 97-yilgi 2.5 $3600 dedi. Yo'lning jeginde Hyundai i30 avtonasi do'ng'iliklari qashqi 2011-yilgi korobkasi mexanika 1.6 ob'yom $6600 so'rab chiqdir. Sostenasi sirtdan qaraganda deb bayqalib o'tadi. Yaxshi bo'ldi. Komplektatsiya büyük bardagi elektrik ko'tarishlar ishlab ketadi. Assalomu alaykum. Yo'qda so'mmasi deganda qancha bo'larkan bo'lishi? Bo'la turganmasi. So'mmasi deganda. YouTube'da yerlarga bolalarni ko'rsatib sizlarga chavotda. Kerakli qo'y.
Kereги жок экен. Анда кийинки унан өтөлү. 124 Mercedes дөңгөлөктөрү кашкы. 2-3-91 коробкасы механикал. Азыр ичинде ээси бар экен. Салам алейкум. Алейкум. Канчада атасыз? 200. Боло турганычы? Боло турган 180 да. 180. Машинаны не кылышында кандай жумуш бар? Эчтеке кылбайм. Айдайдым, кете бересим болду. Сразу отуруш Вложение жок. Эчтеке жок. Эчтекесин канаштын, кылыштын кереги жок дейт. Отурасың, айдайсың дейт. Достор, ушу жолдун жээгинде Honda Civic автоунаасы Россиядан келген 2001-жылкы 1.5 автомат 245 000 км жүрүптүр. Доверенность жазып беребиз дейт, $3800 дейт. Сыртынан караганда состояниясы жакшы экен. Буякта бүт тагы электро көтөргүчтөр. Пробег канча болду? Машина 245 000 км көрсөтүп жатат. Машинада газ жок. Жок, жок. Соңго сатайна канча болот болушу? Сомго 300 болушу. 300 000 сом. 300 000 сом болот дейт. Состояниясы жакшы эми, көрүп турганыңыздар барыңыздар эле жакшы билесиздер. Россиядан келген машиналар бираз чирикчилери болот. Бул Цивикте дагы бираз чирикчилери бар экен. Калган жактары жакшы. 300 000 сом болушу дейт. Корейский Dev Lanos коробкасы автомат, жылы 99,5, 190 000 сом салып жатыр. Bunun бола турган баасы канча болот экен? Боло турган баасы 180 кылып бересиз. 180. Автомат болушу. Жазат жерлерде жок, автодоп бар. Жок, только айдаш керек. Только айдаш керек. Бола турган баасы 180 000 сом болот дейт. Коробкасы автомат. Жумушу мына ошо бамперинде бираз жумуштары бар экен. Өзү айтып кеткендей, по мелочу сыртында кузовтарында бираз жумуштары бар деп, калган жактары жакшы. Видеолор жаккан болсо, аны сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыздар.